sonke ngicela ukuzoyedwa ukuthi wenzeni lo muntu khuluma angeke sikhulume sonke khuluma phakama manje kwenzakaleni lona nanti ibandla laselibamba umuntu lethi limbambe esibayeni lapha eThakatha cha ngomsaqeda sa asiqinipheni induna sifikile sengibuye nayo induna kwenzeka njeni bathi lo muntu bambambe lapha esibayeni eThakatha ho mphakathi miyekeleni la kumina phakathi miyekeleni kumina manje ngicela amadoda amabili lapho emlethela kumina sambe nawo isikhulumile induna wena nawe silandeleni hayi nduna yami usengachaza ukuthi bezokwenzani la cha akusewona phela umsebenzi lokho nimbuze lokho ukuthi akachaze enzeni induna esekufanele imbuze lokho hayi nina uyena ngempela lo mnduna fanele ajojo nduna sebewenzile umsebenzi wabo manje abaphume asiphathe thina lolu ndaba ezitha hayi ke sengibongile mabuthami seningaphuma sisale silungisa lolu daba awusukumeke mfana uhlale ngesinqo sikubone kahle suku lithi nduna sukulu ya khuluma ke usho enduneni ukuthi khuluma ke usho enduneni ukuthi ubani namhlanje uzokhuluma ngifuna uchaze kahle ke mfana wami ukuthi umthetho wakho ungubani wena Nsini Insini angimuzwa mina ndona khuluma mfana sisi bani khuluma Insini insini anduna mina angizwa lento uthini hayi abesilalela la mhlawumbe khona omuzwa kahle lapha kathi hayi mina nduna angimuzwa lo kancane lo ngiyamuzwa lo mfana igama lakho igama lakhe uHimsi igama lesilungu lelo ngesizulu uyinsoni uyinsoni insoni engasajoda